cyumweru gishize mu nkuru zikomeye cyane mu by'imibanire mpuzamahanga mu bihe nk'ibi by'ihangana rikomeye naryo haba mu bukungu cyangwa n'intambara zeruye zirwanirwa mu bice bitandukanye hirya no hino mu isi. Ni byinshi bigarukwaho ku ruzinduko rwa Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa kuva ku wa gatatu rugasozwa ku wa gatanu. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa byibanze cyane ku ihangana n'icyafatwa nk'intambara y'ubutita ibihugu byabo byombi birambyemo rishingiye ahanini ku ipiganwa mu bukungu n'imikoranire yabo n'andi mahanga, aho bigaragara cyane ko buri ruhande ruhora rugambiriye kwegukana amasoko y'ubucuruzi n'ubufatanye mu byo gutunganya no kubona imitungo karemano mu yandi mahanga iyo bayikeneye cyane kubera imirimo y'inganda zabo nazo zipiganirwa kwiharira isoko mpuzamahanga ryose ry'ibyo zikora. Niyo mpamvu n'ubundi Perezida Donald Trump nawe yerekeje mu Bushinwa muri uru rugendo rwari rutegerejwe cyane n'andi mahanga yose mu isi, yitwaje itsinda rigari ry'abaherwe b'abanyamerika bahagarariye muri rusange ishusho y'umudeli wa gikapitaliste ubwabo bagize nk'idini ryabo rindi. Abayobozi ba za sosiyete n'ibigo rutura byo muri Amerika nka Elon Musk wa Tesla, SpaceX n'ibindi, Jensen Huang wa Nvidia, Larry Fink wa BlackRock n'abandi benshi cyane mu baherwe bakomeye b'abanyamerika bose bari bajyanye na Perezida wabo Donald Trump mu Bushinwa. Uru rwabaye urugendo rudasanzwe rwabarijwemo ubutunzi buhanitse n'abaherwe benshi mu bambere ku isi. Havugwa kandi ku bijyanye n'amasoko n'imisoro ku mpande zombi, kuko no mu gukumirana cyane iyi nayo yahindutse ingingo itabura kubahanganisha kenshi gashoboka cyane ko ndetse n'ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga byabo ku mpande zombi biyoboye igice kinini cy'isoko mpuzamahanga muri byinshi barigezaho, byaba ibicuruzwa cyangwa serivisi zigurishwa. Naho mu bindi binajyana n'intambara zose ziriho hirya no hino mu isi ndetse n'izindi zitutumbye igihe cyose muri ibi bihe mu bitari bike amahanga hanganyemo, Trump na Xi bakomoje no ku ntambara ya Iran na Amerika. Trump agakomeza gusaba n'ubundi Ubushinwa gushyira igitutu gihambaye kuri Iran inshuti yayo ngo yihutire gufungura umuhora wa Hormuz. Ubushinwa kandi ni nacyo gihugu cya mbere ku isi cyungukira cyane ku ikoreshwa ry'uyu muhora, kuko yari inzira icishwamo 1/2 cya petrole nyinshi cyane bukenera mu kuzengurutsa imashini z'inganda rutura zabwo. Kandi nanone Amerika ikanashinja ibigo by'Abashinwa gufasha Iran, ariko ubutegetsi bwa Xi bukabihakana. Taiwan kandi nayo ni ikindi kibazo gikomeye cyane hagati y'impande zombi. Ubushinwa bwo bushaka ko Amerika ihindura imvugo yayo kuri iki kirwa ikavuga ko irwanya ubwigenge bwacyo aho kuvuga gusa ko idashyigikiye ko cyigenga. Trump kandi yaramaze igihe yaremeje igurishwa ry'intwaro za miliyari 11 z'amadolari kuri Taiwan, ariko ntazigeze zoherezwayo kubera ibiganiro nk'ibi n'ubwumvikane bakomeje kugirana n'Ubushinwa. Iyi ni ingingo y'ingenzi cyane mu kiganiro n'ubundi bagiranye, nubwo Donald Trump nawe bisa naho atasubira inyuma na busangwa abe yareka Ubushinwa bugenzure Taiwan nk'intara yabwo mu buryo bwuzuye uko bumaze imyaka myinshi bubishaka. Indi ngingo kandi yibanzweho cyane ikaba AI cyangwa ubwenge buhimbano mu by'ikoranabuhanga, aho kugeza ubu ibihugu byombi Amerika n'Ubushinwa biri mu masiganwa n'ihangana rikomeye cyane muri iri koranabuhanga rya AI, aho Amerika ishinja igihe cyose Ubushinwa kwiba ikoranabuhanga ryayo muri byinshi bijyana na AI, mu gihe Ubushinwa bushinja Amerika nayo kubuza ibigo byabo kubona za chips zikenewe n'ibigo byabo by'ikoranabuhanga. Aha noneho Abashinwa na Amerika bakagerageza gushyiraho amabwiriza rusange y'umutekano wa AI n'ikoreshwa ryayo bikanyuzwa mu mikorere y'ibigo byabo binabikatajemo cyane kurusha mu bindi bihugu hafi byose bisigaye ku isi. Naho indi ngingo ikomeye cyane nayo itaragiye guhanganisha cyane Abashinwa na Amerika n'ijyana n'itumbagizwa ridasanzwe ry'imisoro bahoramo, bamwe bayishyiriraho abandi banagerageza gukumira ibicuruzwa byo ku rundi ruhande ku isoko ryabo n'abafatanyabikorwa babo mu bindi bihugu. Trump yari yashyizeho imisoro yo hejuru cyane ku bicuruzwa byinshi by'Ubushinwa, ariko Ubushinwa nabwo buhitamo kubigenzuka icyarimwe, ari nako kandi bwashyizeho ibihano ku bicuruzwa bya Amerika cyane cyane bijyana n'ikoranabuhanga n'ubundi. Fentanyl ni ikindi kibazo gikomeye cyane Trump wa Amerika yahuriyemo na Xi Jinping w'Ubushinwa, kuko ari ibinyabutabire by'ubukana buhambaye cyane mu guhagarika ububabare, ariko binahindurwamo ibiyobyabwenge birundwa ku ngano nini cyane muri Amerika binyuze ahanini mu bigo bibicuruza ubu byiganje cyane muri Mexique. Naho ibigo by'Abashinwa bikaba ari nabyo bishinjwa cyane kugeza iyo ngano nini cyane y'iyi fentanyl mu bihugu bitandukanye muri Amerika y'Epfo no hagati, ariko ibyo nanone ubutegetsi bw'Ubushinwa bukabihakana nabwo. Hagati aho kandi mu gihe abakuru b'ibihugu nk'ibi Ubushinwa na Amerika ubundi baba banahura gake cyane gashoboka, binajyana no kwangirika kwa hato na hato kw'imibanire n'imikoranire yabo ubwabo n'ibihugu byabo bihora mu ipiganwa ridashira ku ngingo nyinshi uhereye ku bibera ahandi mu isi badakunze kuvugaho rumwe kenshi: ubucuruzi, ubukungu bw'ibihugu byabo muri rusange, intwaro cyangwa ikoranabuhanga n'ibindi. Guhura kwabo kuba gutegerejwe cyane kuko ibyemezo bafata binagira ingaruka nyinshi ku bandi basigaye bose mu isi, kubera kandi ko umusaruro wabo bombi ubwabo ubarizwa mu ijanisha rinini cyane ku isoko mpuzamahanga, ariko kukaba nanone guhura kutajya kuburamo udushya twinshi, umutekano ukazwa cyane bidasanzwe, ndetse no kuba kwesheshanya nako hari ikintu kiba kidashobora kubura kubaho igihe cyose bahuye.
kuri iyi nshuro noneho Perezida Donald Trump nabo bajyanye mu Bushinwa bose bategetswe gutandukana na buri gikoresho icyo ari cyo cyose cy'ikoranabuhanga n'itumanaho, nta saha ishobora kujyana nabyo, nta telefone ngendanwa z'ikoranabuhanga rigezweho, tablet ndetse n'ibindi byose nkabyo, kuko nk'uko abayobozi b'inzego z'ubutasi za Amerika babivuga ngo Ubushinwa bari babanje kuvumbura neza ko muri ibi bihe bwakataje cyane mu gukora za system zikomeye cyane kandi zikarishye cyane kurusha izindi zose ziriho mu isi mu kugenzura no gukurikirana ibikorwa byo kuri internet mu gihe uvanyeho Perezida Trump. Aba baherwe bose b'abanyamerika barimo abayoboye ibigo biri mu bya mbere by'imari nini cyane mu bucuruzi n'ikoranabuhanga, bose muri uru rugendo mu Bushinwa ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga bihora byuzuye igihe cyose, amabanga menshi ku buryo ari ibintu byaba byagwa nabi cyane igihugu cyabo mu gihe byaba bimaze kugwa mu maboko n'amaso y'Abashinwa. Intasi z'Abashinwa nazo kandi ngo zari zirekereje koko zitegereje kubiba ayo makuru n'amabanga, ariko bibanza gusaba noneho ko berekezayo bitwaje telefoni n'ibindi byose by'ikoranabuhanga bisukuye neza bishyashya, byabanje kugenzurwa cyane n'intasi zabo muri FBI na CIA ku buryo nta makuru namwe asigara bibarizwamo uretse n'amabanga. Ubundi bose baranihanangirizwa bikomeye, ntihagira ukoresha za wifi zo muri hoteli zo mu Bushinwa cyangwa kugira n'icyo bacomeka ku mashanyarazi yaho ubwayo. Iyo nayo ikaba indi nzira ubundi yo kwinjiza no kugenzura amakuru mu gikoresho gishobora kuhacomekwa cyangwa kikinjizwamo izindi porogaramu z'ubugenzuzi bw'ubutasi. Aho intasi z'Abashinwa ngo zasamye ubusa neza mu kugerageza kuba hari amabanga babiba. Intasi z'Abashinwa nazo zikavuga ariko kandi ko zibeshyerwa kuko ngo zitanigeze zitekereza na busa kugira amakuru biba mu bikoresho byabo by'ikoranabuhanga.